siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sesisebukhoneni bakho Baba wethu lomngcwele. Silana Baba wethu lwethembekile sitoliva neliviki lesithathu la khona Jesu akhonda unina ingozana. Mongcwele vula tinhliziyo zethu silemukele. Khuluma ngendlela Nkosi lofuna sikuve ngayo namuhla. Welidlula uNkulunkulu wethu ongcwele usiphobise kuze lokusho kithi ngalo sikwenze egameni lakho Jesu. Amen. Liviki lesithathu ncwadzini yaJohane sehluko selishumi nemfica ivesi lama-26 nelama-27. Jesu wabona unina nempunzi lebekamthanza beme khona lapho. Ngakho wase wathi kunina, make nanso indvodzana yakho. Wathi kulo mpunzi, buka la, nango unyoko. Kusukela ngalelo sikhathi lo mpunzi wathatha lo nina waJesu wayawuhlala naye ekhaya lakhe. Inkosi yeNkosi ayikuzofuna kule. Ukhuluma Jesu. Siyakhumbula ukuthi wake waba nabo bonke. Wake waba neliculo. Waba nabo nalaba-12. Kodwa uhambo lolwesiphambanweni lwaqala lobakhweshisa labanye nalebe bakhona lithi iBhayibheli bese bahambela khashana. Empeleni bese kukhona nalasevele baphikile bathi angimali. Labe basolo basaqhubeka nabo bese bahambela khashana. Kwakulukhuni ukuthi associate naye. Masifunda iBhayibheli siyathi ukuthi Jesu bekanabo nalabanye abafundi laba besifazane. Kodwa sithola lokho ukuthi lolu hambo lwasesiphambanweni lwabakhweshisa lubalethela lokwesaba. Inkosi yami sayiphosisa. So uma sithi sithola lokho ukuthi etinyaweni lesiphambano Maria unina bekasolo akhona. Ayibonga inkosi. Amen. Unina lo Maria bekasolo akhona nasetinyaweni lesiphambano. Maria ungazuthi bekasayiva lento leyayiprofeton Anas labangena nemntwana ithembeleni. Wathi bheka lenkemba itawuhlaba ize ihlabe nabo isike kuwe enhloko. Lokusho ukuthi nyalo mbamba lengobe seyenteka kuMaria. Lokho ukuthi sekufika lesigaba sokuthi vele sekusika kuye enhloko. But akashongo Maria ukuthi manje akamane akangasamboni. Akashongo ukuthi awuzabathe ngixoxela njengoba labanye bethu basho. Bakhona abantu labathile bakabavulele. Aphumele esibhedlela athi kahle ukuthi ngeke kuze. Kodwa athi ngcono ukuthi bele njani manje bangitshele kunokuthi ngihlale ngikubone kwentela ngitibukele ngamehlo ami. Kodwa Maria lana wahlala walandzela waba khona yonke le drama yenteka Maria ukhona. Inkosi yami sayiphosisa. Ufakazeleka lento leshiyo angena lelisone lomfobe ethembelini kuthi le nkemba itawuhlaba isike nakuwe enhloko. Ufakazeleka ukhona akaxoxelwa baba. Babahlukile kulabanye besifazane lesinabo kumhlaba lesikhalayo. Labanye bayaxoxela kuthi ukanjani. Labanye bayaxoxela kuthi kwasekwenteka emva kwalokho. Labanye bayafunwa kuthi sekufunwa ngenina. Ayibonga inkosi. Akumele khona. Through the journey azamafuna. Lokunye lafuna sikuhlale ngaMaria ngokuthi Maria lethe iBhayibheli abe involved empilweni yaJesu. Waba involved nakuministry yaJesu. Ayibonga inkosi. Angathi ukuthi bangaphi nabomama laba involved kuministry yabantu babo. Angisho ukuthi umlandzelela phela oshumayela khona. But ube involved. Sethi that manje kungathiwa lela khona kushoda isitulo nawe ungacontribute. Lela khona kudingeka umthandazo nawe uyathandaza. Uthandazela le ministry yakhe.
nala mawaphi lawashumayelayo uyawagcina yini nje Maria into leyihle ngaye konke lokwakushiwo uJesu lithi iBhayibheli bekakugcina. That's why wakhona ukuthi abatshele ngalenye langa ukuthi nanoma yini ngoyi ngabe bangaki bomama laba ngaba nesibindi sekusho nje akhulume ngomntana wakhe athi nanoma yini la ishoko ngoyena la kushoko ngokukhola ngilayithenele ke kufika lesikhathi lesimatima kangaka Maria ukhona Jesu uyakhona futhi Jesu kunento la ikhumbulako nakabuka lo mali lokhona nakulesikhathi ngesikhathi angasabhekele ngesikhathi sekamahlikihle kagcwele sono ngesikhathi sekethukiwe ngesikhathi sekathethe njengesigelekele uyakhumbula uthi emntwaneni bami ebuswaneni bami lapho bengikhala ngingathi nokuthi ngikhaliswa yini ngingeke ngisho nakunemuntu lebenakile lapho ngimake. Are you hearing me saints? Ngesikhathi lapho ukhala khona kude lo wathi ukuthi wena ukhaliswa yini but lo muntu lo ngimake was there for you. Nguye lo wacabanga bekacabanga akuphatha athi uyashisa nguye bekacabanga athi kumbe wena wakumilisa nguye bekacabanga ukuthi isisu sakhe ngazi ukuthi asilungi nguye bekacabanga ukuthi kufanele akumilisa emtholampilo nguye bekacabanga ukuthi lesikhathi leso sekuthi uthole nawe your dots nguye bekacabanga ukuthi nyalo ukhaliswa ukuthi ulambile na ayibona Nkosi. Amen. It's very unfortunate nangabe wefika la emhlabeni wakabeke ngayo yinhlanhlaleni ngoba awuyiva awuyathi lento ngisho engihlanhlaleni nangabe waba ngimake wangakhona ukuthola ithuba lokuthi wende lokho bangimake because kukhona lokuthi bangimake kodwa lithuba uwende walithola ncede isihlobo sakhe but Maria bekathi kahle ukuthi yini kuba ngimake ukwathi lokho bangimake uze uyofika lapha esiphambanweni uma unaka kahle ngalenyana ngaJesu kwathiwa bomnakeni balangaphandle bayakucela kwathi bomnakeni umlabalabala labeka phela kafika abazalwane Maria unina waJesu ngumuntu lebekaliva livi laJesu ngumuntu lebekalilalela livi laJesu ayibonge Nkosi. Sona kufika lesikhathi lesi akumsabisi Jesu uthi nakathi uyambuka afikelwe kusisa akumsabisi Jesu uthi nakathi uyambuka afikelwe kusisa because uyakhumbula uthi bekakhona ube mali ayibonge Nkosi. Uyakhumbula ukuthi bekungaba lula kuMaria ukuthi ngeke ngize ngikhone but ukuthobeka kwaMaria kwamenda ukuthi sibeletho sakhe silale Jesu kungalali labanye abantwana baJoseph uthi nabambuka nana yokufikelwa kusisa. That's why lethi iBhayibheli lithi Jesu wabona unina nempunzi lebekamthanda beme khona la khumbule ukuthi nalabanye abafundi baJesu bese bajikile bodwa imfishi sebakhohliwe ukuthi badela abantu nalabanye abafundi baJesu bese bakhashana sebamphikile kodwa ukhona lo mfundi lebesolo akhona ayibonge Nkosi. Amen. Lana sibitele khona abazalwane sibitele ukuthi sibe khona ngalesikhathi kuhamba kahle ngesikhathi kumnanzi ayibonge Nkosi. Ngesikhathi Jesu ahlaphula dingo sida kufanele sibe khona bese kuthi ngesikhathi luhambo luvakala engazuthi lukhona engazuthi luhambo lumatima sibitele ukuthi sibe khona bekasolo khona lo mfundi akhona nenini uthi nakambuka kuvuka lo sizi na Jesu uthi bekasolo khona lo kuyenzeka. Number 2 somfelakade. Number 3 lalabanye abanabathi nabodadewethu angibathi nalokuthi ba uyamphile Jesu lokuthi umuntu lokhona umuntu wesifazane lokhona uyagcina
bayadinga ukunakekeleka. Ayibonge Nkosi. No, ngikhuluma kanje. Bantu besifazane bayadinga ukunakekeleka. Abantu besifazane labashiyo bayeni babo bayadinga ukunakekeleka. Ayibonge Nkosi. So sine-duty sonke ngaphandle kwalomntwana Jesu kwalomntwana a biological child. Bathi Jesu kulesikhathi lesi uyadecide ukuthi sesikhathi sokuthi the spiritual children must take over. Siyabona bazalwane? So lana lesifundo esisifundako la sifunda lento yokuthi nathi silibadla bazalwane sinabomake lakufanele sibanake lekungasiko ukuthi basibeleka ngisho kithi silibadla but babomake la elibandleni sikhuliswe ngiko labondleni sondliwe ngiko labandleni. In fact sikwenza libandla khona ngoba bekhona bona. So sikhathi sekuthi bobhuti nabosisi nangomake Inkosi yami sayisibusise. Noma nguphi maka lokhona labandla naye uyadzinga kunakekeleka and ngoba ude bakhe labasetanginaka yiduty yenu nina bantu abakhe labakhona bangomoya. Inkosi yami sayisibusise. And ungeke uthathe le responsibility ngoba labanye abantu uyathi ukuthi banabo abantwana labababeleka kodwa ngeke nje ngisuke la ngihambe ngofuna umntwana lokazane sekakunaka longathi ukuthi wena udala sonke ngelisonto longathi ukuthi namuhla Good Friday ulasonke bese ngithi manje yewena naka makwakho ngikhuluma nani nale natiko ngikhuluma nani nale nathi tidzingo takhe ngoba ninaye eveni nakomoya uthi nango mali uthi ngakunakekela uthi ngakuba nelikhaya. Nokhumbula kahle ukuthi Jesu wananaye bekede elikhaya but uyakuconza lokuthi noma sengingekho mina eJesu but lo mama wami lala khona uyadzinga kuba neshelter uyadzinga kudla uyadzinga ukugqoka. Ayibonge Nkosi. Uyadzinga ukuthi nabanye umkhuhlane kube nemuntu lonaka umkhuhlane umsebenzi wethu. Ayibonge Nkosi. Siyavana madodana namadodakazi. We have a duty. Ayibonge Nkosi. Angeke ngenze ngisizelele kithi thina lesikholwayo lesisenabo nabatali bethu benyama. Lento Jesu uyifakazela asathi kahle ukuthi yena uyahamba. Asathi kahle ukuthi sowuqedzile. Asathi kahle ukuthi noma bese kungenzeka leMaria yena sowuqedzile eMaria naye uqedzile. Bathi Jesu uyayifakazela lento ukuthi sisalengekeka noma Jesu ngasekho physical emhlabeni. Sibitele bazalwane njengabantu ukuthi batempele babomoya sibanakekele. Bomake bethu babomoya sibanakekele. Sibitele madodana namadodakazi ukuthi sinakekele nabo uNkulunkulu lasondle ngabo lasikhulise ngabo nabo uNkulunkulu lasisike ngabo ukuthi nathi size sibike ukuthi simadodana nabo uNkulunkulu lasisike ngabo ukuthi nathi size sibe bembi yekholo. Ayibonge Nkosi. Sibitele ukuthi sikunako. Ayibonge Nkosi. Alinde iphutha lekuthi uhambe emhlabeni ngaleli iphutha lethu uhambe emhlabeni ushiye ngakwakho lokudalako angazi ukuthi takungcoba ngani noma ngabe ukacashwa umlungu but ungamshiyi angazi ukuthi takungcoba ngani. Ayibonge Nkosi. Ungamshiyi angaseva nalobuhlungu bekuthi wena ufile asaphethwe ubuhlungu bekuthi ngabe lo mthwalo sendawuthini. Jesu is responsible enough ukuthi yena ngoba soyendlula anikeke Johana lo msebenzi. Aswagcineni nathi bomama aswagcineni emava Jesu. Ayibonge Nkosi. Nathi bomama aswagcineni emava Jesu
nathi bomake asingabi khashana naJesu, asimlandele Jordani. Nathi bomake asimngene endzabeni yaJesu noma ngabe kuthiwa kuvakala ingathathiso sikhathi lesikahle sekuthi singangena endzabeni yaJesu, but nathi bomake sibikela ukuthi singene endzabeni yaJesu kuze sibafundise nalabanye ukuthi nanoma yini la ishoko niboyele, sibafundise nalabanye ukuthi latabusho kuliqiniso. Nathi bomake amava Jesu akahlale ngekhathi kwethu kuze kuthi umhlaba sewulemulela nawo. Jesu akakhuluma njalo lomunye nje uwesifazane ngoba kungusonkile esiphambanweni, but bekakhuluma nowesifazane lebekakhona kuministry yaJesu, bekakhuluma nowesifazane lolondolotile livi laJesu, bekakhuluma nowesifazane lokalakuthathe ngokuthi kuhlazo. Hey bawo Nkosi, wake wacabanga yini ukuthi kuhlazo kangakanani? Wake wayena eJuvenile uyohlola umflo leJuvenile kube kumfana kholobele kwenguwe. Wake waya yo-identifya siphumo semphanga lokungadwane ukuthi ufe njani, wafa nini, kanti ngilo wakho usengakase wakwenda ngokwangithi. But Maria bekemelapha phasa lesiphambano selihlazo kusigelekete Jesu, afa njengesigelekete, afa njengalolahliwe nalogceliwe, kodwa Maria waqhubeka waba khona. Nathi bona lesinejuthi ayibonge Nkosi, ngoba khona lafuna sibalanze labaleJuvenile, khona lesibalanze labalesibhashile. Ayibonge Nkosi, ngiyafuna ukuthi ukuthatha kancane nangabe kuseke lokhu ndlela ukhalo lwakho lolapho esibhashile, usho nangesibindi usho ukuthi dibosho, ukhohlwe ukuthi bangihana balabanye bomama, usho nangesibindi ukuthi digelekete, ukhohlwe ukuthi babele kwenye abanye bomama. Maria naye bekabelekile abantu ababele, kodwa namuhla kutekwa igala lemntwana lobele kwenguye. Maria naye bekabelekile abantu ababele, lolahlo liqala ngumntwana lobele kweMaria. Maria naye bekabelekile bazalwane, lolahlo liqala ngumntwana bekabelekwe lolelisa esiphambanweni, abeyinhlekisa emhlabeni wonke, ahlelwe athelwa khafuleni, nalaba bamthanda sebamkhweshela. Bathi kunanani uhlobo lomake lolufanana naMaria, loluthi ngeke ngimzele noma sekende amaphutha, abengiyale bongabe ngegama likaJesu Kristu Nkosi. Nabethu bantwana they've made mistakes, Inkosi yamsayisibusise. Amen. Ucabanga ukuthi njani wena? Mase ugcokile, kumbe ugcoke ijoyina yakho sowuphelele sowuswenkile sowumuhle, seyiphuma inoti yakho sowuphuma uye enkonzweni. Benze laceleni skim sendothana yakho noma skim sentombi yakho. Senze laceleni. Labanye bayenza labanye bakhuluma language longayiva. Labanye benda noma ngabe yini. But wena nyalo sowuyaphuma uye enkonzweni. That is not nice. Ngokuhlungubeka kubo Maria. Wale washo yini ukuthi ushabisela makhelwane livi lenkosi. Bavele bathasela siyekele loyo. Umfana wakhe ngiyelo logilisa abantu itika. Akasasiyekele loyo. Indodana yakhe lele yamithisa lapha nalapha yakwamithisa yona. Lalela ngokutshela lokuhlungu lobabuqali ngawe beviwa nguMaria. Phathazangathela. Hey lalela ntombi ngicela ningatheli. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngicela ningatheli noma ngabe sekuthiwa kulikhulu kangakanani. Noma ngabe sekuthiwa upito ngamaphi amagama lamakhulu nalamatima. Ungatheli Maria zangathela. Waqhubeka waze waba setinyaweni esiphambana. Angatheli. As long as aphila ngakafi. As long as angangcwatshwa. Ayibonge Nkosi. Noma ngasabantu into lekuthiwa kuthi isipho lengamgeza kuyo. Kathi lengadi yakhe sesikhuluma ngayo namuhla. Isesenamgeza. So let us not give up on her. Inkosi yamsayisibusise. Noma ngase kuyakhulunywa kuthiwa bevakala basesheshe beva bahlabele amaculo lenambawini. Lalela, let us not give up thina bomake. Asiqhubeke batanguye. Mama kusengafika endlini uqonqotha. Noma nganqonqotha nga-11 ebusuku. Ahlulela ngithona kumamvulela umnyango. Ekuseni ngelisonto. Ngivuse uthasambe mfana. Noma ngathi uyahlaba ufuba, noma ngathi ngiyambikelela ngingumfundisi, ngive ukuthi uyangibambela kulenza kwalokuthi ukhona, naye utaliva livi lenkosi. Lele ngikufuna. No, let us not give up. Don't ever want to give up.
Inkosi emsayisikusisa. Asinayibalekele bazalwane i-responsibility. I-responsibility yethu bomake, i-responsibility yethu botsathu wethu nabomnakethu. Sonke si-responsible. Ngiko Jesu athi nasekahamba. Athi mnumzana, nomnakethu. Letinye tinto tivalale engazuthi the-short term. But naselithi iBhayibheli wahamba wahlala nawo. Ayibonge Nkosi. Lokusho ukuthi lokunakekela angizange kuba kwamalo 3 days. Kwakufanele kuvuka kwaJesu. But ngoba kunakekela kwa-long term, nathi sibikelwe lapho bazalwane. Kungabi kwa-short term. Singathinwa. Singeva engazuthi ayikhona. Sekufanele kuqhubeke labanye. Singeva engazuthi asale sibeka basejubukweni. Thina sasendile nathi lokungamanzi. Wahamba wahlala naye ekhaya lakhe. Inkosi emsayisibusisa. Lokusho ukuthi akazange athi kwamalanga lamathathu sebatawubona basejubukweni noma sebatawubona basemakhalaleni. Yimpilo lena bazalwane. Siniketile lokuthi kufanele sinakekele. Sinakekelane emndenini wasekhaya. Sinakekelane emndenini wasebandleni. And lokunakekelana kwethu kule mindeni lesibiyo akusiyo kwa-short term kodwa kwa-long term. Asivumeni kabazalwane kwethambisana lamahlazo. Singabe sesesengengazuthi kuyahlekisa. Angazi ukuthi baphathi baleso sikhathi bebathini. Kodwa ngiyazi ukuthi ticubu tatibuka Jesu tibuka sigeleleka. Kodwa loluthando loqhubeka lomudla Maria. Kanjalo loluthando loqhubeka lomudla Jesu. Akasho ukuthi Jesu yehembo. Lo mama mina ngimatha muhle aflowa. Yini osubuka kamqhilibana. Bathi waqhubeka. Wathi manje nayo indodzana. Lalelani bazalwane egameni likaJesu. Akubeke umntwana wakho losalihlazo. Ayibonge Nkosi. Ngisho nalabatali bethu labesitele enyameni nabala bangasakhona ukuthi enkonzo nabangabi hlazo kithi. Abangethi lesihamba kosiyobageza sithe bakubeke ngcono. Bese bangabatali bethu bakomoya. Nabo abangabe hlazo kithi. Noma ngabe umfundisi akasakwazi ukugcoka kahle. Akasakwazi kumele nepayingi. Noma sowude manje uthi naye ngede ne-album yakhe ibukeka kahle. Abangabi hlazo kithi. Sinejuthi yokuthi akabukeke kahle. Uma bangena procession, ungasabi ukuthi wami umfundisi wasesentshini namuya, umfundisi wami loritayile ngiloya, inkosi emsayisibusisa. Mame, mother, behold your son. Son, behold your mother. Amen. Babelone mandla sibonga nangu umusa ngosipho sakona nakuhlwa namuhla. uNkulunkulu efuna amandla kutoba liblakho Jehova lonemandla. Sibonga kukhunjulwa uNkulunkulu efuna amandla responsibility lesinayo. Futhi somandla yenza simakade wezulu namoya. Kepha nangekwenyama sinakekelane Jehova loyingcwele egameni lika Jesu Kristu. Suse umoya Nkosi wetinakathine wekicabangathine wekuyatithine sedlule uNkulunkulu sedlulele kulabanye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyabonga nasemini egameni lika Jesu kuthi uNkulunkulu wami wena unathi egameni lika Jesu. Sigcinele uNkulunkulu wami batali bethu bakomoya, usigcinele batali bethu benyama ngegama lika Jesu Kristu. Bese uyasipha amandla ekubanakekela uNkulunkulu efrengwele egameni lika Jesu. Nemiphefumulo somandla lesiphila nayo lengakufuni wena Nkosi egameni lika Jesu. Siphe amandla ekuyilandelela njengokuyilandelela nawe kuze kube sekufeni. Moya ongcwele kaNkulunkulu siyabonga babethu ingcwele nasekuseni nasemini Nkosi qhubeka nathi simakade wezulu egameni lika Jesu. Amen. Amen.
Oyilvana, Eopayo, Yoto, Tematina, Tina, Ayumeli, Etnoni. Tina, Tina, Ayumeli, Etron, Azamaza, Umtaba, Egufeni, Vake,
selishumi nesihlanu siqala ukudla evesini mhlaka-24 2026. Kodwa nentabulela ngicela sihlale lapha kuvesi 33 angaqali kuvesi 34 esenyanga 26. Lithi-ke lelithi la kuvesi 33. Kwathi ngeli-hour lelishumi nambili emini kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba i-hour lesithathu. I-hour lesithathu. Ngalelo hour, verse 34. Ngalelo hour Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lokusho ukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni. Bazalwane, siyaweva namanje. Yiko nje ngicela siqale lapha kuvesi 33. Lokhu asichazela kahle ukuthi kwenzekani. Ngoba la sesikhona khona nayo. Kufana nekuthi nje ngesikhathi siyiqala le nkonzo yethu ngakhona. Kwase kula khona luvesi 23 lapho athi khona. Kwathi ngaleli hour lelishumi nambili emini kwaba ubumnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba i-hour lesithathu. Nasibuka wasekwentekeleni into leyayikhombisa ukuthi lokhu okwentekayo lokuthi akusiko lesikwentayeni. Ngobe ngeke bazalwane abantu ngaleso sikhathi bebabhangile bebabethelwa babulawa namabhange ngemibhanga nomangalisayo. Kodwa lokhu lokwenteka yabo namuhla lokwenteka ngalelo langa kulesa sikhathi kwakwehlukile. Noma ngabe kwakunetindlelemu letimbili lekabethelwa nayo Jesu noma lingekela sitshela leli namuhla sitshelwa mntamama. Kodwa bebakhona nabo bala sikavuka nje naselisho lelinye kukhona lomunye lowakusho emfundisi into nakasitshela asintrodusa kuwo wonke la mazwi nakasikhombisa nakaqala ukushumayela. Nabo-ke bazalwane sesiyeka la ukuthi kwathi ngaleso sikhathi saleli hour lesithathu ngalelo hour Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni. Bazalwane, nasesisabuka yebo ngoba liyasho leli ukuthi ukhona lo sokuthi awuzobika energy. Asikeke lesibona sikamsida lo energy. Njengoba wasukuma wagijima wathatha siponto wafaka iwayini ngebabababo kwakuthiwa le wayini iyakusinda nawusebuhlungwini ungeke wakhuluma lobuhlungu kakhulu. Wase sowufaka emhlweni wanika Jesu ukuthi anathi. Bahlala ngayo yekele sibone ukuthi kunakwente kanjani. Siyabona-ke bazalwana ukuthi la mazwi labawashoko Jesu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni. Kusitshela ukuthi kwasekunjani bazalwane. Abesasebuhlungwini lokumangalisayo. Siyabona. Abesasebuhlungwini lokumangalisayo. Nalobuhlungu bemphakathani lapho. Nasibuka
lamanzi noma kwehlukene lefuna ukuthi ukudla kuningi. Uyabe sewuyabona ukuthi ngesikhathi asenile lapho eziwaphilanga kuthiwa akakhulume athuthukele Jesu. Kwase kwenziwa njalo, washaya kancindile. Yebazana kuthiwa le thambo leyayishaya kwakuyinto longathi linesipikili lebamba lenyama, ihlefule lenyama. Siyabona ukuthi kwakunjani. Kwathi emva kwalokho kwasosomikiswa lapha ngesingisi ngesishwadlana yakuthi ngathini kuthiwa i-praetorium ukudla noma yini. Nakefika lapho akasekho Pilato sekulamasonja afike kanjani afika leliphahla lakhe ase athatha emanyeva enta njani enta umchele lomkhulu akabeka la isihloko yakhe basebenta njani bashaya kwenteka njani bazalwane. Lesikhumba nawushaywa la ihloko lamanyeva angena lamanyeva ushayiwe watsathula inyama naha lemanyeva ayakuzabula la ihloko kunjani bazalwane. Kwasekuthiwani kwathiwa hayi sale sihamba kwenyani khala siphambano sami nembali wasithwala siphambano sami nasibuka sikakhumbula phela ukuthi konke lokhu kwente kanjena nje bake bamupha ukudla solobusika. Ukhona kudlela kakudla ukhona emanila kawawanasi ngoba solobusile kusukela itolo thambama nakadla leli ilokhuza lekugcina lapho edla khona kwase kubande ukudla. Kwase sokuya enthabeni nakefika lenthabeni Judas wase sokutana nabantu labathi batampopha egala sekusa nje sewuyema emva koPilato uyema emva kobanibani. Uyabona ukuthi lo mtimba sowunjani bazalwane. Lo mtimba bese sekubuhlungu ngalenye indlela nalokushaya nalokuthwaswa lomchele longemanyeva. Unyalo sokuthiwa kathwale lesiphambano sakhe wasithwala kodwa ngelinye indlela asitshela ukuthi basebanika lomunye akefikanga yena asithulele. Kodwa-ke yebo akanamandla lo muntu. Siyabona nakefika le enthabeni lapha ayawubethelwa khona lesiphambano silapha phela sabeni kwentiwa njani waseyashayelwa ngithi ipikili uyikhi lo muntu soloko naku sekuyefika nanyalo sebamfaka ipikili nasetinyaweni netandleni sekwentiwa njani sesiyaphakanyiswa lesiphambano. Siyabona lo nasiphakanyiswa lesiphambano sesiyakufaka lapha komgodi lasifaka khona. Uyabona ukuthi nakuthiwa kuyahlwebula soluyahlwebuleka lomthakathi noma ufundisa ukuthi bakwazi bekakhona kodwa nje lokuhlungu nakakuvako ukuvakela. Nako-ke sesiyamiswa siphambano sakhe nasimiswa njengoba ngisho ukuthi soluyahluphukeka la emzimbeni kusebuhlungu yini lokuyo ngembala sesimisiwe. Sengiko-ke bazalwane la sesakuthola khona lelidla lamuhla lasathi khona hello lamasabathayo uNkulunkulu wami ungishiyele lobuhlungu lamakubo lesephinde kubuhlungu lasabethelwe
ngoba ngakubethelo bazalwane akusikho lethu nabo nasesiphakanyiswa nalesiphambano sakhe siphakanyiswa ngale ndlela ukuthi noma ngabe betifikile letamhluthula afakwa la esiphambanweni nanokushaya lobe vele kumhluthuleni inyama lowakuqala sekhitheka lona sesibekwa lesiphambano sifakwa laphothini simisiswa kahle salo siyamhlephula ubuhlungu ebazalwane nawe ngathi uyadlala amboni ukuthi kukhona umuntu engakuhlaleni ebengangakumela yena ayindodana yaNkulunkulu kodwa angumuntu la emhlabeni nanokuthi vele sowula esiphambanweni ngokuthi uNkulunkulu uthuma lo muntu lezulwini ukuthi yeye bemnene sekonakele lephansi ukhona yini lengaphuma longayayosilungisela kwabade wagcina singentawulo washiya lenkazimulo yelizulu wabuye wadalwa njengemuntu loku nakuvako namuhla akakuva njengaNkulunkulu ukuva njengani njengemuntu buhlungu nokumangalisako ngoku ebazalwane lesasingeke sikumele nathi njengoba sikhona futhi lokunye nasisiphambano sesimisini sona bakhona lana bakhona bayakhuluma bahlala ngayo bayamhlikihla 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 ini bayamhlikihla nalaba bebakade babafuthi bakhe sekusele lomntana bakaJesu la lomele aceleke esiphambanweni lalabanye abasekho sokubuhlungu nokumangalisayo ebazalwane yiko nje ngithi phela ngiliphutha leli ngathi Nkosi uNkulunkulu webusa ngathi ngiyaqala kuliphutha ngathi angicabanga ukuthi namuhla sengiyabuka ngithi kodwa uma ngabe bekungimi ilapho bekungabanjani manje sesifike lapho-ke ukuthi leli liyasitshela leli ukuthi abesebuhlungwini lokumangalisako Jesu asalapha esiphambanweni ubethelo lapha esiphambanweni kude lelicala latholelwe ukuthi angayobethelwa kude nje lelicala latholelwe kodwa sowubethele angenandzaba siyakubona-ke bazalwane ukuthi wasithanda kangaka ukuthi watinikela ukuthi abe ngumhlatsheli kude futhi thine sonke lesoningi sihlatsheli kodwa kunye lelo kufuna sikwenu sihlahleka kanjani ngokuthi nikela kuwe sivume entonodethu kuze sicele ithethekele asibusise simsebentele sibonge ngako konke lakasiphe kona yiko-ke bazalwane ukuthi nangabe sesithi singemasheshe abanye bathi bangemaweseli abanye bathi bangema-apostoli abanye bangilokwa nabanye bangilokwa nabanye bangemakhatholiki sititshela ukuthi siyadinga ukuthi sititshela Mthimba noma siyakhetha nje ukuthi ngathi ngiyababona laba bakhuluma kahle kunalaba kungcono kujoyina noma sowubajoyinile le nkulumo la ebandleni iba yinkulumo enenjani yinkulumo enesakhako noma inkulumo lesenta ukuthi sishayele sikubamlokhu
noma yitho lesenta ukuthi siphakamise sibone sibantu labaphakamile bese sicabanga ukuthi singcono kunabo sibani siyakubona ukuthi sikanjani ngoba lokuhlungu nakamuva Jesu angenanzalo kwasekungemacala ethu sonke esingakumela ukhona bebengakumela ukuthi akathathe kancane abethelele bona angenacala yena nako kwendeka wabethelwa angenacala wabethelela emacala ethu bekuvutele bazalwane ukuthi nasesithitshela ukuthi sibazalwane sibantwana bankulunkulu sisindisiwe ngaJesu Kristu lo wadinikela singetesaba abantu labatawuba nanenhlangalala nakuthini nekuthini sibe bantu labatawuba honest sitinikele kuNkulunkulu ngabonkongo sengathi uNkulunkulu angasisiza webazalwane ngobe la nasesibuka uNkulunkulu babe uNkulunkulu abesapheshile kuphela yiko aseba ubuhlungu labangazange asapheshile uNkulunkulu asabhekele ukuthi lokwenteka wakhala alasesikhathane bamuva noma bamuva bathi hayi kuthi bangeke bezwa ukuthi kahle yini lelemela kuhlalekana ngabo-ke bazalwane asimbonge simbonge ukuthi le ndodana yakhe leyodwa leyendala emhlabeni kutowusitathile yavuma kushiya ikhatimulo yelizwe yabuya yendala emhlabeni yatokuhlala njengemuntu yasithatha abavama ukuba akuzange kube yikho njani kuye ukuthi angafela thina entononweni angenaso sona ngabo-ke bazalwane njengebantu thine asingeke sikwazi ukuthi singamsacrificela ngale ndlela abasisacrificela siyakhona singabe ambona ukuthi khona lo ngathi ngako-ke bazalwane asizame ukuthi lo Jesu simthathe simhloniphe simsebentele simlandele akusho-ke lokho ukuthi kude lama-challenges kule mpilo lesinayo akhona lama-challenges kodwa konke nasikuthatha sikuletha kuye sicela kuthathisile uyakwazi ukuthi sida siqhubeke siphile singazi nokuthi kodwa vele kanjani kodwa nje nasinethemba siyazi ukuthi siphila ngemusa kaNkulunkulu ngokusindwa ngendodana yakhe Jesu Kristu. Amen. Singasithandaze. Baba uNkulunkulu ngimandla wonke siyakubonga siyakubabanga siyakudumisa futhi ngemusa nangothando lwakho wasinikelela indodana yakho yakuyosimela ebuhlungwini nasehlazweni lesiphambano yokuvela thine ingenasono kude kuthi sisinziswe siyadimusela uNkulunkulu wemusa nekuthanda ukuthi siqhubeke sibusihlekile kuwe usiphe amandla okwenza lokho lokulungile emehlweni akho sikusebenzele ngetimpilo tethu losiphe lona
Kude kuthi uNkulunkulu emusa nethando ukukhona kuye sibusiseke samkeleke kuwe sesibandakana kakhulu nesithiso nyalo sisike babelongcwele usiqinise usimise ekwenzeni inthando yakho sisempile simele ukubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu intona nzalibamnyanayo kude kuthi ibe naye esukwini isikhathi sonke lokhu sikucela sikunxusa egameni lenkosi yesithiso Jesu Sibonga Nkosi usiqinisele ngomalo Jehova sibawubeka bethu Jesu. Babelone Magda sibonga Jehova longcwele kuhlangana silokuba lo mkhosi somandla wezulu wekufa kwakho Nkosi. Umkhosi somandla wezulu lapho sathengwa khona egameni lika Jesu. Lapho Nkosi sahlukaniswa khona nalokubi. Lapho Nkosi sanikwa kunqoba egameni lika Jesu. Babelone Magda siyabonga Jehova longcwele egameni lika Jesu sinamandla sinikile lethuba lekuhlangana siyakuvumisa siyakubonga Nkosi qhubeka nathi kule nkonzo babe sisinga wena ngegama lika Jesu Kristu amen Amen. ibandla lakhala phansi livile sihlano litholakala egamelini ngebhala abagcwale longcwele sahluko seshumi nemfica sitawufunda ivesi lemashumi lamabili nesiphohlongo John chapter 19 verse 28. Ngaleso sikhathi Jesu besathi ukuthi konke sekuphelele kuze kubhaliseke umbhalo wathi ngomile. Lapha ke bazalwane Jesu nasingayilanza emuva indzaba yokubethelwa kwakhe Jesu simbona bekasolo ashaywa
bekahluthulwa silevu, bekakhahlelwa, bekentiwa konke adonswa phansi. Jesu akukho nakanye lapho acomplaina khona ngalobe kwentiwa emtimbeni wakhe. Kulamagama lawa khuluma konyalo athi ngomile ngikhona kuphela lapho Jesu akhuluma ngaye khona. Bethi solo tentiwa tifo kuJesu ashaywa asebuhlungwini lomangalisako 12 hours of torture. Jesu akazange athi ngiyamlimata, akazange athi sengophe kakhulu, akazange athi enhloko lamanyemva sekayamlimata. Sizathu saloko bazalwane Jesu solo ubizile njengomprofeti kwemprofeti athi wabidza njengemvu embiwe babhunzi bayo. Sizathu sekubidza kwaJesu tenteka tonke letinto kwakungoba Jesu bekacabanga mina nawe. Konke lokhu bekumvelela Jesu, bonke lobuhlungu Jesu bekahamba kubo bekabuva, bekavela mina nawe, bekangacomplaina, bekangakwenda konke lebekangakwenda, kepha akazange akwende lokho for my sake and for your sake. Jesu lapha bazalwane kwenteka konke lokwentekako ushilo mfundisi futhi bekanemandla ekubavimba labo bebamhlukubeka. Kepha Jesu bekaungemishile bazalwane. Ngathi nabamukula evabuhlungu. Ithi inyama salo complaina. Kuvela ipicture yakho. Kuvela ipicture yakho kulo mzuzu. Uthi angiqhubeke ngibeketele. Nabasifaka esikhali bamgwazi. Ithi inyama uyaphela sale ukhuluma. Kepha Jesu unami nawe eGodville. Siyavela soni lesingimi. Siyavela soni lesinguwe. Ubathe Jesu uyabuka. Ngiyawucomplaina. Ngingasinziswa kulobuhlungu lenkubo ngativikela mina. Kepha nasi namuya lo wehlulwe sono utawusebenza njani? Namuya lo wehlulwe ngemadimoni utawusebenza njani? Nayifika bazalwane inyama, ithi inyama khuluma. Kuvela ipicture yamdawo. Dominate ngemadimoni. Dominate sono. Ngisehluleki. Kuvela ipicture yami nawe. Uthi Jesu angeke ngize ngimiyekele. Kuloko la ngikona. Angeke ngize ngimiyekele. Kulendlela leya esogweni laba ngengayo. Nakufika Jesu inyama seyala, inyama ilimala. Jesu uthi so be it for the sake of me and you. Ihlatshwa njengemfana. Usanende wakhe umfana. Bona umuntu Jesu lo lahlekile. Ubona umuntu lo wedukile. Ubona umuntu lo wehlulekile. Ubona umuntu lo bange endleleni leya esogweni uthi uyatichaza. Ubona umuntu lo hambako alalela emadimoni, alalela Sathane, ajabulisa Sathane ngempilo yakhe. Uthi Jesu ngingamane ngibuve kuhlungu, ngingamane ngihlukubekeke for the sake of the person. Jesu bekazalwane bekangacomplain. Kulokhu bekabamenda khona beka-justified ukuthi acomplain. Ase naba ngithi ngiyalimala. Beka-justified Jesu kwintatha ingilosi kuthi gasa leningelekelela. Kepha Jesu akazange akwende lokho ngenxa yami nawe. Kwabita Jesu athule. Noma babe
umzimba ngoba angeke kwenteke inature ithi nakulinyapha umtimba wakho ikhona i-reaction lokumele uyente kepha Jesu for 12 hours akazange asho lutho. Mhlawumbe nasesimbona sekakhiwe lapha lena esiphambanweni sibona sithombe lesihle kakhulu abazalwane. Jesu ngalesikhathi lesibeka kasabukeki kwele igadi ugwele umfomo ugwebethe imfulu ngoba kwakushisa ngendlela lemangalisana bekangasabukeki bongeke uze umu-identify ukuthi nguJesu lo nakalapha esiphambanweni ngoba bese sisithe sikhathi solo bahlukubeda solo ashaywa solo entiwa noma ngabe yini lo ungayicabanga. Jesu bazalana bengcapho bonke lobukhulu wenzela mina nasekathi ngomile Jesu uyazi ukuthi umuntu segmentele konke ladzinga kwenelwa kona umhlatshelo lo ngiwona wona umhlatshelo wekuthethelelwa tono umhlatshelo wekuthi umuntu asinziswe segmentele konke umuntu lakudzingako as far as heaven is concerned asemtibuke mine kwekugcina bekangeke Jesu athi akakhulume ngaye angakaqali kimi nawe bekangeke Jesu akhulume ngaye angasi-satisfied kuthi mina nawe sesakhelwe impumelelo sesakhelwe isinziso ngemtimba wakhe sowusizuzile ngemanxeba akhe sesiphilisiwe angakakubethi loko Jesu bekangeke asakhulume naye. So wenele Jesu ukuthi I've done everything lebekuyintele emhlabeni sekuyentile inthando yaNkulunkulu sekwentile uNkulunkulu labebheke ukuthi ngikwete sekwentile nakathi uNkulunkulu ndawuthuma bani nami sithuma mine sekwentile lokho bengisakangithume kona bese sibheka umsebenzi nami namuhla thina fanele sibonge laba sengake bemukele fanele babemukele ngoba bonke kwentiwa yebazalwane sesiprovidiwe ngabo bonke nakathi ungakwethi lokhu sinikele emandla ukuthi singakwethi nakathi ungakhulumi kaJesu sinikele emandla ukuthi singakhulumi kanjani nakathi ngemivimbo yakho siyaphiliswa sosinike emagunya kuthi nasigula sisonzela kuye sithi Nkosi ngiyagula ngiphilise ngegama likaJesu siphile sike ngomile bathatha ivinika iwayini yevinika bamnika yona lamagama lawa Jesu uwasholo kube kugcwaliseke umbhalo ngoba kuneprofesi leku-Psalm chapter 61 ihlabelelo chapter 69 verse 21 kwaprofethwa ngaleli event le kuze-ke into ogcwaliswa so uyakhuluma keJesu kuthi ngomini nawufunza Psalm 61 verse 21 kuthiwa bakiphakela inyongo esikhundleni sekudla ekomeni kwami banginathisa lwayini lemuko kwenteka lokhu nje bazalwane sekukhulunyiwe ngabo sebakhulumile ngabo baprofeti nakathi ngomile sekuthi kugcwaliseke umbhalo Jesu sokuqedzile lebamkele emhlabeni Jesu sokwentele lokudzingako wena njengemuntu lolahlekile Jesu sokunqobele kuko konke kwehluleka ongacabanga nalase bahambe endleleni bagileka bawa uthi Jesu ngithathe uvuke ngoba mina Jesu sengufele mina Jesu I have already suffered for you nalabalinye endleleni
nakini sengufile sekuqedile umsebenzi nawe sekuthengile ngengadi yami. I have suffered enough kuthi nawe ufungele embusweni kaNkulunkulu, nawe uzuze umusa kuProphetess Yezulu. Lentolo setithethelele setiyaphumula tilwane ngoba kwabulalwa tinkunzi, bulawe timbuti, bulawa konke kuzanya ukuthi umuntu bathethelelwe. Namhlanje yaphumula tilwane uthi Jesu ngomile ngoba seyami ingadi letawuhlukanisa umuntu nesono, seyami ingadi umuntu latawuthethelelwa ngayo etonweni lakhe latendile. Bazalwane, siyafisa nakangaka sinangenza emhlabeni kwende konke lebemthunye kona, nangenza emhlabeni unkulumo emagama ePostoli Pawulo athi ngulwile kulwa lokuhle. Angathi wena ekuphileni kwakho kuthi ulwa kulwa lokunjani, kepha kuze sinamuhla abazalwane sakhelwa emaminzi kuthi silwe ekulwa lokulwa kwekulo lokuhle lokulwa kwelivangeli. Sijesu ngomile sekuqedile bemudeni sesele ngabi nawe bazalwane kuthi siyawuthatha lo muzi, sekusele ngabi nawe kuthi siyaconza indlela esendelwe kona, siyakwemukela indlela esendelwa kona namuhla. Ngoba konke lebekwenziwa emtimbeni wakho bekwendelwa thina uNkulunkulu efuna emandla. Siyabonga Jesu. Kwakungemnanzi uNkulunkulu efuna ingcwele, kwakungavumi uNkulunkulu efuna emandla, kepha somandla wabeketela wapinza uNkulunkulu wami ngenxa yami Simakadze wezulu. Siyabonga moyo ogcwele kaNkulunkulu. Nasekuseni nasemini siyawubonga umsa wakho Nkosi egameni likaJesu. Kuthi namhla sesithiwa sibantwana baNkulunkulu, sasilahlekile sedukile egameni likaJesu, kepha wena Nkosi wasizuza ngeyakho inyama, hayi njengempristi lekangena nengadi lengasiyo yakhe, kepha wena Nkosi wasizuza ngeyakho ingadi. Nyalo Jehova lengcwele sawuyakhuluma uthi ngomile balotshwa namandla siyathandaza egameni likaJesu. Umomele umphefumulo wethu egameni likaJesu. Usomile Nkosi sisonzele kuwe Simakadze, umomiswa dono tethu egameni likaJesu, umomiswa kulako tingondvo tethu egameni likaJesu. Balotshwa namandla sithambisa tinhlithiyo tethu Nkosi, sisonzele kuwe Simakadze wezulu, siresponde uNkulunkulu efuna emandla egameni likaJesu, ekusipiteni kwakho somandla wezulu egameni likaJesu Kristu. Siyabonga Nkosi kuze bephakade naphakade. Amen. Oh
acceptable to you, O Lord, my Lord, my strength, and my Redeemer. Amen. Amen. Living lesithupha, John 19 verse 30. Johana sesibuye semashumi elishumi nemfica ivesi lemashumi amathathu. Wathi kube alemukele liwayini Jesu wase uthi kuphelele, wagelesa inhloko yakhe, wakhulula umoya wakhe wafa. Wathi kube alemukele liwayini Jesu wase uthi kuphelele, wagelesa inhloko yakhe, wakhulula umoya wakhe wafa. When Jesus had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Siyabonga Baba wethu lomvele nasemini kalivi lakho. Wena uNkulunkulu ukhuluma ngalo kubantwana bakho namanje. Emini ekhambeni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Jesu inzaba yakhe uyiqala eminyaka lelishumi nambili. Uyaqala uyasebenza ethempelini. Uyahamba wena lokunyenti uze mina nawe sibuyisane naye. Ngoba thina bese sisukile kuNkulunkulu. Sisuka kuphike kusukela enzabeni yaAdam naEva enkhathini. Umuntu uyona. Sibakhulumile bazalwane. Sinangimuva babe musakhuluma indzaba yokuthi netimvu nawo ukuthi ngamuthatha ithubayo ngamsenda ukhulumane bakithi. So indzaba yotimbuti kwakufaka inkomo timbuti nawo kodwa uNkulunkulu asezulwini lakho wabona ukuthi yadini ayisekho indlela yokuthi mina bengingabuyisana nomuntu phandle ukuthi bese kuchitheka ingadi yendodana yami lokuphela kwayo. Lokumangalisako ukuthi uNkulunkulu abengaze ahambe afike esigabeni sokusanikele ngendodana yakhe ngoba kuyabonakala ukuthi sasesikhweshe kakhulu. Manje-ke mina ngifuna nje ukuthi namuhla ngafishane lenzaba yokuthi athi Jesu kuphelele. Usho ukuthi yathi yena besawendile konke manje inzaba seyiseleke nami nawe ngoba uyashumayela uyangena ethempelini uyabaphilisa labagulako labangaboni bayabona umuntu uthi yakhuluma konke Jesu sokwethini. Kusho ukuthi umuntu ngamunye sisaphila emhlabeni kukhona lesibekelwe kona ukusisikwena. Bekameke Jesu nabake uNkulunkulu adale mina nawe ukuthi uphile kungekho nokukhona ngafuna ukwenza before wenze emhlabeni. Manje-ke sithi-ke mina nje umbuzo wami namhlanje ukuthi mina angabe nahamba noma-ke wena nawuhamba emhlabeni ngoba lithi lelivi wathi wanela ukukhuluma nje lokhu wagebisa inhloko yakhe wakhulula umoya wakhe wasekuyana. Manje mina nawe ngabe utawukhululeka imvelo lomoya nangabe asikafiki noma asikakwenzi noma the mission has not been accomplished. Lena lesibitelwe yona namhlanje ngoba sonke ngamunye uNkulunkulu ukhona la sibitele khona emhlabeni lesingeke siphile kungeke afanele kube khona lefuna sikwenza. Manje-ke bantu bacabanga ukuthi kumbe abangeke sishumayele sonke angeke sonke sibitele kuma phambi kwebandla kodwa kukhona uNkulunkulu lakubitele kona ukuthi ukwende ebandleni. Ukhona lakubitele kona ukuthi ukwende in the community that you are living in. Ukhona lakubitele ukuthi ukwende wena lapho uphila khona emsebenzini. Manje-ke kufanele ukuthi nanathi sithi nasihamba emhlabeni sithi lithi leligama it's a Greek word lithi tetelastia noma lithi tetelastia noma lithi tetelestai yes lithi tetelestai mfemba ngisho ngakho emfundeni tetelestai which means it is complete, the mission has been accomplished, it is finished. Uphelele. Manje-ke thina nawe sibitele ukuthi siphelelise imishini uNkulunkulu lasibitele yona emhlabeni. Asale ngaJesu esiphambanweni sesishilo kusesane iminyaka lengemashumi amathathu nakuthathu. Kusho ukuthi ngabe sisuqale anga 12 ngokusebenza
iminyaka lesayisebenzile beseyicishe ingu-21 Jesu ufa amncane mina njena ngicabanga ukuthi seyicishe ngiyoyidabulela leminyaka lebekayiphila lasayiphilile Jesu kodwa yena umsebenzi wakhe wenenjani manje uphelelisile uqedzile sokwentile mina thina laba sesibanga se-460 abanye bethu kumbe sebengcile kodwa yini lesiyentile sitawukhona yini ukuthi umoya wethu usukhulule sithi Lord, I have accomplished, the mission has been accomplished. I have done lokho ngilesele wona emhlabeni na. Asikabitelwa nje ukuhlala bazalwane. Sitawuthi masiphendula ngoba sibitelwa ukuthi siphendule legathi kaJesu asisubithi sikhanza sinelicala layo. Sitawuthi masiphendula ke bese siyakhona ukuthi sende letinto leti lefanele ngabe siyadela noma ke lesibitele tona. Kodwa thina namhlanje na sibitelwe ukuthi asiphenduke sibuyele kuNkulunkulu. Manje ke tono wethiningi bazalwane nase sithi nje thethela style noma sisithethela style sisho ukuthi kuphelelisile lo kusho ukuthi laba bebangibuka intolo ukuthi mina ngakhipha sisu manje ngadibita kanjani ngokusingumKristu ngisi that has been paid in full akusakukweleti lo nangabe abantu bebathengani wena intolo siyakhumbula phela wena ulapha esivashini udvonsela kufa ubulele umuntu that has been paid in full wena ulapha kumathapha e-correctional udvonsela ukuthi wena ware that has been paid in full kude nalinye licala uNkulunkulu lakangalithethelele manje usifuna nje ngoba sinjalo sitoli nje kungakwathumela Jesu sabethe emhlabeni ngoba uyasathi ukuthi sitoli manje abantu bakhanza kancikade kungena inkosi hawu mina angakafanele uNkulunkulu ufuna ukuthi abeteli bona labalungile kodwa utele thina into so vele kude umuntu olungile ngoba sonke sitalwa sisitukulwane sasesonweni sitalelwa phansi kwabo Adam na Eva so ke Jesu ehlala ukuthi tonke letono leti noma ngabe bowuphima it has been paid for ingane nabe sobuyele kuJesu wena nje wakho ukuthi ubuyele kuJesu kuthi ke intolo sebabalela ngoba people will always judge us past year kodwa thina sesikuJesu sesivele nje siphambi sesandla sihleke nasebangibalela ntolo thawu tamatheni uthi ayiphela wena siyakwadi bowuthaba ulale embiteni that has been paid for Jesu wehlile esiphambanweni sekude lokukweleta mina Jesu ngibhadalele okwemacala mina ngabhadali lutho kodwa Jesu ngibhadale mina nje kwami kuphenduka ngithi wena uyinkosi emakhosi manje ke sendawuhlala phasi bazalwane ngifuna ukusho ukuthi lo Jesu wethu umnadi tinto letinzana Jesu is heaven's wonder lokusho ukuthi lizulu liyadiqhenya anamangaliso lo Jesu usiyathi lo Jesu ngoba lapho dabiwe baphethe namhlaba bang2 amen bathathu his heaven's wonder his hell's worry sihoko na sathane bayakhakhantela bayamangala ngaJesu ukuthi yebonile sitawuze sele njani ngala umuntu lokhambi kwakhe okhulula nabo abantu esonweni bese sisho we were 100% sure ukuthi sesibabambile abasakhulula so sathanela namhlanje nalethigelo stakhe unwaya inhloko is very worried ukuthi labantu ngoba Jesu sokufela esiphambanweni sendakwenda kanjani Lord Jesu lona his humanity's way out of sin his humanity's way out of death his humanity's way out of hell and the grave uthi mhlabelele lithuna selimojiwe Jesu wamuyaphila sine nawe seside ukufa namuhla Jesu esiphambanweni uze mina nawe sikhululeke nemhlabeleli lothi manje ngemhlabelele ngenxa yokusamba isikhathi uthi Jesu utakwenda bange utakwenda akusiko ukuthi lakhe selidlulekile alikase lidluleka konke lokuthenjiswa eBhayibhelini kusukela kuGenesis uyofika kuSambulo utakwende akusiko ukuthi lakhe selidlulekile asithandaze siyabonga baba wethu nasemini kaJesu Kristu waseNazaretha wena uNkulunkulu usibitele ukuthi asiphenduke siphendukele kuwena namhlanje la uNkulunkulu kuze ukuthi nathi nasihamba emhlabeni sigibisa inhloko tethu uNkulunkulu
singadikhazi uNkulunkulu singilabatanga ekufeni lokungaphakathi kodwa wena usibisile uzikele ekuphileni ngoba usithe wena ufune namunye aye ekufeni lokungaphakathi uthi Isaiah 53:4-5 wena ubethwele ebuthakathaka bethu esibangamene wabhanqabula wethuka konke kodwa singalawo manxeba emvula yakho thina siphilisiwe siyabonga kusana namhlanje nasiphilisiwe etifeni ikakhulu saphize saphiliswa nasemoyeni ngoba njalo sesinelungelo lokuthi kita ngetidlalifa nasekhaya esibeni ngoba sesiphendukile sibantwana bakaNkulunkulu siyabonga namhlanje nemini thatha ifundo kufanele kwendele kuhle lebajatho igama lakho Say
Sesehlukana bazalwane lokusuka namuhla sitawubonana kusasa masilapha established. Bathi umcoba ukuthi siphile sakhe sisithathelele. Umcoba kakhulu ukuthi sibe ngabathathelele. Umcoba kakhulu bazalwane. Ukuthi siphile sakhe ukuthi kutawuba nathi. Noma sitawuba kanye nalabangcwele emjabeni womphakathi. Kubalulekile lokwenza impilweni tethu. Ukuthi singathi khanti sisephuthele ekuphileni kwethu. Sithi masendlule emhlabeni sibe singathi kahle ukuthi siyaphi. Noma kube kude lapho khona sitawelulelwa khona. Kumnanzi ukuthi noma sifa kuba kubuhlungu bazalwane. Makwehluka nenyama nemphefumulo kukhona lobuhlungu. But noma ngabe sesiyafa silapho lobuhlungu bekufa. Sathi lokho ukuthi sitawuphuma lobuhlungu bekufa. Siya lapho anathi khona. Asikulwele lokho bazalwane. Sikulwele lokuthi noma lobuhlungu bekufa kungaba bukhulu kangakanani. Ngiyajabula ukuthi nokhola lokuhlangana losekafela nangabe kathiwa yibona endlini. Ngabe indlela ibona njalo nento ebuhlungu. Sakaphela ke lawo makholelo bekafika lokukhubuka ukuthathela ihlungu lakho ukuthi eseyibona indlela. Wabona ibona indlela nekayibona ngoba indlela uyathi namuhla usaphila uyayathi noma awuyathi ngci. Naso uphethwe inhlungu ufuna sikamfathe wena ngobuhlungu lokuphethe. Benza kube khona lokuthi intawuba nawe. Uyabona ukuthi lento iya-encourage awulethe inhlungu lokuthi utawuba nayo. Ayibonge inkosi. Asinaphumi bazalwane futhi asinaphili njengamakholelo asingathi futhi si-responsible. Ayibonge inkosi. Si-responsible bazalwane, si-responsible emndenini yethu. Asingaphili simakholelo asingathi ukuthi sinikwe uJesu. uJesu lokuthi sinakane, sithandzane, sivikelane, siprovide. Washo provide. Bona lokho bazalwane. Sebenza lo mnyaka bisendzimeni ngalithola nalokunene. Ude into leyoba lihlazo emhlabeni noma lihlazo emhlabeni. Njengokushiwo. Yabona le mfana kathi Jesu eloyi uNkulunkulu wamshiyela. Akube la kithi ukuthi asifuni ukuthi ikhanza sisesimeni sekuhliwa uNkulunkulu. Esikhathini esendlile abantu bebanetipho labadesaba besaba ukufulathela ngadloda kibo. But inyalo into le-wrong ufulathelo uNkulunkulu. Uphila kuba kuthi ushiwe uNkulunkulu. Asingafuni bazalwane lokuphileni kwethu asingafuni. Akuthi nangabe khona lento engazuthi ngathi ushaya umoya. Usheshe usho ukuthi uNkulunkulu wangashiyi. Ngifuna kuba nawe nakuleli daba. Asingatomento ngelethe kwethethe emhlabeni. Kunebantu la mhlabeni labomela ingadi. Labomela uNkulunkulu labo asingabomeli konke lokho. Kodwa nje uma kwethu kube ukuthi sifuna lini la uNkulunkulu. Ngoba lengumthombo wekuphila kwethu. Ngoba ngeke udingela ukuthi womile womela Jesu. Ngoba yena ungumthombo wekuphila kwanamuhla nekwaphakathi. Iphelele labazalwane inzaba yethu. Awusubuyela uyozama. Abangabiyeki bathi usengaphahla. Abangabiyeki ukuthi usengazama nakabuye usengazama sekuphelele. Ukwente konke Jesu. Ayibonge inkosi. Abangabiyeki bathi kukhona lo tawume emkhathini wakho. Ngoba munye umlamulelo emkhathini womuntu laNkulunkulu. uKristu Jesu. Nawungangena kanyenza wanangwele nje laphetheyayo eyingadi. Wamemethela wathi kuphelele. Sekude lenyimvu, sekude lenyimbuti, sekude inkomo letawuhlatshwa. Into ulamulela umuntu. Nami nikhalike inyama ephayile inhlabani nidle bantu bami. Kude lo brongo lawo. Bathi ningazami ukuthi you are pleasing someone. Tihlangane nje nidla akusi-wrong. Niyimilisa nasemakhateni into isilayisa kahle. Ngibuye kumele ngibraye ekhaya. Kudliwe nisimeme nathi sitowudla kanye nani. But ningasimeme. Emphendle nathi ukuthi ninikele kulabanye boNkulunkulu because sekuphelele sekude sizathu. Sekude nesidingo sakho. Angeke bazalwane. Phila-ke la emhlabeni. Uphila ngale ndlela lethi. Nase ukucenzile nalo umsebenzi. Awusihlupha usibokele. Awusihlupha usibokele. But uyaphuma phamba.
Uthi uthi noma sewuhambile ayibona Nkosi because uthethile umsebenzi ngabe sesoba sport sebabathe bashumayela umshumayeli nothanda ufuna kubabhila kanti ngesikhathi kufanele usebenze udlalile asekhulumela abantu abasha nakufanele usebenze mzana ngemva kuze kuthi nasekufanele uphumule kahle uthi babe ngiyawubeka umoya wami entandleni yakho sibona Ibuthiwe ngomsaba akabuye njalo ufakazi kaJesu yethu Kristu uyinkosi yethu Kristu uyinkosi osingife ifakaza awe wedwa Kristu wami sikhuleka uwe wedwa sithu Kristu uyinkosi sithu Kristu uyinkosi thathu wami wakho ubusiswe ukanyiswe uqiniswe uqondiswe uthi Kristu uyinkosi Ulaba nama-prayer books bathandzekayo sisekhasini 190 la sitawuba nemithandazo yethu khona sitawukhuluma kafishane bese siyathula sisethulile lo nalo utawuthandaza enhlitweni yakhe ngokukholwa kumoya bese siyaqhubeka egameni leNkosi tawube sebesethule esigabeni lanathi Nkosi ngesihawu sakho imphendula nithi elani icelo lethu amen. Namhla-ke Kristu uniketa impilo yakhe uyise kude abantu basenziswe sihlanganyele kanye naye-ke sesicela ukuthi sithole tithelo tekuhlupheka kwakhe sithandazelani ibandla asithandaze bazalwaneni abathandzekako sithandazele libandla leligcwele laNkulunkulu emhlabeni wonke kuthi uNkulunkulu somandla babe alihole akubuthele ndawonye kude simkhonde nekuthula nangesizotha somandla uNkulunkulu lomphakathi kwanakelisa inkathumulo yakho iphiwe ntonke ngaKristu indodana yakho konzisa umsebenzi welibandla lakho ulisinde ukuthi liqinisele emkholweni limentele igama lakho lilethe isinziso kubantu betindzaweni tonke Nkosi ngesihawu sakho yempela icelo lethu sithandazela abafundisi ababhishobhi nebantu belibandla asithandazele mdalisi umbhishobhi wethu naThabo archbishop wethu nebabhishobhi bonke bafundisi badiyakoni bashumayeli nalabo lababitelwe imisebenzi lehlukene ebandleni kanye nabo bonke nje bazalwane lesinabo ebandleni laNkulunkulu somandla uNkulunkulu lophakathe moya wakho uyalikhonzisa libandla aleleli bedwele lalela imithandazo yethu basinde bonke ngamunye nangamunye empilweni kwabo kude bathembeke emsebenzini wakho Nkosi ngesihawu sakho
ngemelani icilonela. Sithandazela labo labalungiselela ukubhabhatiswa nemiciniswa. Asithandazele labo labalungiselela ukubhabhatiswa nemiciniso kuthi uNkulunkulu ngemsa wakhe abende batinikele eluthandweni nasekumsebenzeleni yena. Manda lophakathi ngaso sonke isikhathi wengeta ebandleni lakho lobabitako khulisa lukholo nelwati kulabo labalungiselela ukubhabhatiswa nemiciniso ubende babe ngemalunga lethembekile emvelini wakho lokhethiwe Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Sithandazela kunye belibandla nemaKristu emhlabeni. Asithandazele bonke bomnakethu nabodzadzewethu lesihlanganyela nabo emholweni yaJesu Kristu kuthi uNkulunkulu asibuyise ndawonye ebandleni linye sonke sifune leqiniso lakhe. Somandla uNkulunkulu lophakathi bagcina ndawonye labo bahlanganisile beka ngemsa bonke labalandzela Jesu indodana yakho sehlukaniselwe wena ngembhabhatiso wethu sende sibe munye ebudlelwaneni beluthando Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Sithandazela emaJuda abantu bekuqala kuva livi laNkulunkulu kuthi baqhubeke bakhule elithandweni lwaNkulunkulu nasegameni lakhe nekuthi bamvume Jesu ngokuthi ungumesiya. Somandla uNkulunkulu lophakathi banika sethembiso sakho kuAbrahama nesitulwane sakhe yena ukuthi bantu lobenda ecaleni babe nebakho bafinyelele ekugcwalisweni kokuhlengwa kwakho Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Sithandazela labo labangakholwa kuKristu ngokuthi kukhanya komoya wengcwele bakhombise indlela yokusinziswa. Asikhumbule kakhulu labo lesihlala nabo emakhaya ethu ngokuthi uNkulunkulu atikhanyise kubo abeke bayibone insinziso yakhe. Somandla uNkulunkulu lophakathi wena lofuna abantu bonke noma labanye bafuna bende lwati vula emehlo alabo labangamati Kristu ukuze bathole kuye kuphela indlela iqiniso nekuphila. Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Bekuthandazela labo labangakholwa uNkulunkulu Somandla uNkulunkulu lophakathi wasenda saba bakho netinhliziyo tethu atikutholi ukuphumula tingakatholi wena. Bahawukele eveni nasemhlabeni wonke bonke labaphila ngengabanda nekungakholwa kuthi bakwati wena lo Nkulunkulu longumdali kanye naJesu Kristu indodana nemsinzisi lomthumile. Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Asithandazele labo labasetikhundleni kuthi uNkulunkulu akhole tingqondo netinhliziyo tabo kuthi abantu bonke bahlale ngokuthula nangenkululeko leqinisekile. Somandla uNkulunkulu lophakathi nekulunga kwakho gcina labaphethe kuthi abantu etindzaweni tonke babe nenkululeko nekuyona bavikeleke babe nekuthula nekuhlangabeteka kwetidzingo tabo. Nkosi ngesihawu sakho ngemelani icilonela. Sesithandazela tidzingo letahlukahlukene lesinato naletikhona emhlabeni. Asithandazele bazalwane ukuthi uNkulunkulu Somandla nababe abaphilise labagulayo abathuthuke labafako anike kuphepha kulabasekuhambeni akhulule labo labathunzethe asuse emanga emhlabeni asuse indlala asuse ifo kuze abantu bakhe baphile. Thandaze Somandla uNkulunkulu lophakathi unika amandla kulabo labakhathele unike isibinzi kulabo labaphelelwe lithemba. Ilalele imithandazo yabo bonke labakhala kuwe basetinkingeni kuthi babe nenjabulo yokwemukela lusito loluvela kuwe ekudzingeni kwabo. Sicela konke lokhu ngaye Jesu Kristu inkosi yethu.
manje naphakade. Amen. Tata napo lomo wami nandoni esindele ukiku umangele utu Kristu uyinkosi utu Kristu uyinkosi isizanya zakleliswa zize siyabonga kakhulu bathandzekayo sesifikile emaphethelweni ayo inkonzo yethu akade bakhona impumelelo khona singavani uNkulunkulu ke bazalwane namuhla usikhombisa uthando lwakhe njengokuthi simemethele indaba yokuthi uyikele inkonzana esiphambaneni. Amen. Nathi ke sitawuthi sesikhulu sikhombise uthando lwethu uNkulunkulu. Amen. Ukhosi abatawo uma ngemuva netitsha temfikelo sawunikela nje kupha uNkulunkulu kupha emsebenzini kaNkulunkulu ukuthi uqhubeke egameni lenkosi. Amen. Sitawusukuma njalo bazalwane batawo siphase kugcina lesimemethelo bese siyasukuma kenoni wethu usipha sibusiso nasisasiphe sibusiso sitawube sesiqhubeka nakuhlabela lengoma sesiyaphuma ke bazalwane bakhonza. Tuve
We speak release. We speak victory in Jesus' mighty name. We speak salvation. We speak power in the mighty name of Jesus. There is no other name given but the name of Jesus, at which every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Namanje Mose empilweni yakhe, empilweni yabazalwane bonke, simemethela ukuthi Jesu Kristu inkosi. Busa Kristu, busa Nkosi, susa bonke. Bonke Nkosi sikuthobisa phambi kwesinalo sakho, ngoba sifuna phawu wena uNkulunkulu. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka manje naphakade. This one, the band is from